أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi waangalizi wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badara mtosani heze ntosa za Kiislamu garijibu weze salamu zaha nyumzirao yabo ranyimwesa mwanjia rowa joka mjia baada banu no wajodunge darsi ihorenda wo yihora mbe wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jene mneika wonga mziju wao sikari jwanise darsi ya hatu arare jahimidia ya riumba imfomi watu yariumbia izorianshio yaloju morile la heze neema zahahe yaju loju mori holele ya ze neema zahahe baada yariumba yaturiransi mira ataliha shahaina ya umba ngene haki yahe kuti yahahe yahe rizqi yahahe haizo mfaume hamandu wa lazima himidiwa, lazima yashukuriwa, lazima ritike na mruwa humvumize tondaye, lazima riti abudiye tondaye. Hauka haumbu yaje abudiwa, haumbu rije rimjue rimabudiye riti mshirikize na hindu. Yonde mana ya riveshe ya mtume ya jajaro nesenzi ya hum abudia, ya hum himidia, ya hum shukuria. Mtume alayhi salatu wassalam kaweze swalane ze salamu za hatu ngari wombao zimwendeleye ombavani kawondo yaliyo ngari mtosao ngari mholelea uze salamane ze amani za hatu mtume mtukufu. Haizo mtume habewa jauro nesenzia ya uabudie ya riumba, ya ushukurie ya riumba. Wajokubele mtume hoi waondo wandu Mwenyezi Mungu ya joka uwarehemu maudu siku ya kiyama. Habo wakubali mtume wafanyezo wa amrishwani Mwenyezi Mungu. Wajoja dunia ni waharaya mtume waharai Qur'ani waunda wala wambwa makafiri wajira mbaha oharima ye dunia inu wafanya wezwe kaondo wanzao vatinawura Mwenyezi Mungu vatinodunga mtume alayhi salatu wassalam. Karihimidi ya Mwenyezi Mungu riswali ya mtume siunjio harumwe maudhu ya he darsi ya hatu kao zensi huzinu ngiyo dharura au zensi huzinu ngiyo wajibu ridunge darsi muhimu ya hatu raya ndisa zensi huzinu
haukari mwonesa ni ukaya rangu mtume sallallahu alayhi wasallam haja vavenuha made ya mararu ikaonga yo duniani baina ya hema ra Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa kubalenzia mtume yaonesa nonde siratum mustaqim baina ya makafiri kao wa haraya wa haraudungenzi ya mtume yaonesa wendo harumwe maghlubi alaihim wa haramtume Mwenyezi Mungu wa hela matungu Mwenyezi Mungu wa hela usiu hawasasanya uharumwe matungu ya hahe ujo walejeziza ikawa torejei wajo harumwenzi ya Mwenyezi Mungu nondo usilamu wa hahe kawo mngamba inna dina inda Allahi l'islam yedine ya Mungu do usilamu yedini ya Mungu ya riumba al-islam do usilamu waraditu lakumul islam dinan yedini lorali nanyi ekamwi dungu ndo usilamu ekamdungu dini itondo usilamu wahangu abon sirali nanyi abon mjomuhelani matungu ngamjomuhelani usiu ngamjomtowano harma zerehma zahangu mawdunchwa qiyama zahanjum lisanini mnoseni hunduniani nimnikene kuti nimheleni utungu hunu kamtubu mja ni rili kaka mjaja nimsasanyeni harmwe matungu ya hangu thumma adtarukum njeni mvurizeni wa harmu mra jahannama haina mrujo heza Mwenyezi Mungu usiu haina mru ya heza Mwenyezi Mungu matungu haukafiri na udhalimu na unafiki na ujewiri harmwe dunia ya Mungu kajabeza yaja yatahasamaha ya rejeo ha Mungu hata hafwe namna hiyo ulaika alaihim la'natullahi zilana za Mwenyezi Mungu zuwamia wanruwa fama kafiri wanruwa fama dhalimu wannasi ajwal malaikati nane zilana za he malaika ngazi wateshele yao wannasi ajma'ina no wanadamu pia ngwa walaaniyo iza umbwa pia kamngwa laani zo ulaani abgeni mru ya fakafiri yeu hakikishiwe laana ya Mwenyezi Mungu shara ilingena mo ra Mwenyezi Mungu kaja khatimishe laana ya hai hauke jumkini haja tubu ya jasilimu hama wenjiwa jawatubu wa silimu walo hama kwa jarenda nai abge hunduniani Mwenyezi Mungu kajulaane makafiri hunduniani ishilika watore jeidingoni wajua harmwe siratum mustaqim shawul laaniwa ini ya fakafiri haini ya fakafiri ya fadhalimu Mwenyezi Mungu sayoye humlaani na mru ya laaniwa gujoka uharmu mra jahannama daima haizo zidarsi za hatu awe misomo ya hatu banu auze mesaji za hatu banu riko zibeha ngaso harima zeswifa za hema ra Mwenyezi Mungu ewo oje rijere oneze swifa za hema kafiri imma kafiri ndawabi roneze swifa za ho wanafiki ewu wanafiki wandawabi kabati botalia bwa Komoro kabati botalia bwa Komori hendi ridai usilamu wandrabo ridai imani yandrabo vatsina zitendwa abugele o dorijoka honeka kwelo wa Komorizi nzisilamu za kweli awanu wanruwa amini za kweli awe sampursa mizulmani ya kweli leongari wakazi zao migala rizingaro wa Komori bango unandrabo wa Komori woto jowda indongo watonizo ohanzo invante
asisa mpursa mizulma hatu burhanakum namnilike dalili ya ukakweli nyizi silamu namnike dalili ya hokawa komorisi hizi silamu hatu burhanakum garanzoze dalili na ze justificatifu za hanyu ze justificatifu hauka usilamu ti mwambo usilamu ti nguo zovaya usilamu ti matamani usilamu ti ndo karuju wawambe wesilamu mrujo udayindru mratso nisho mrujo ahemvante mratso damba mija unabala weti jawu garanzori hakikisho silamu wa mkomori na nyirangu mwandiswe shaze darsi zinu wanrwandiso ramboka kweli wankweli siti zisilamu hizo rifanyao ramba siti makafirisha ngarifanyo za kikafiri ramba sizi silamu shakarutu ufanya za kiislamu yabo anga sandu hindi gasanafiki haukame ngoni mweze twabiyambi za mnafiki yeka kubalesha hahe yeka kubalezo alonizo yetodo angaleizi toza hahe yo mengoni mweze alama za kinafiki yeka ngaleiza hahe shetodo angaleiza wanru ngomono ngumenyo shawambabu mzebo ngomenyo ashabana nlekezo yabongo ofisidi ashabana suluhisho abongo ambondrabo ashabana mambo kweli yade hali ya mnafiki walumade Mwenyezi Mungu ya wajua ya mafi qulubihim maradhun ngona mbade homiyoni hao wanazinafiki ngwa wawade na tena ngwa wawade ngwa uzihirwa ikawa kubaliwa zihirwa mnafiki yehenda he kinyume haina mnafiki yashi wana yeto shibadili hashamba he kinyume weyehenda he sas contrary mnafiki ngumenyo shari balangule kesu ngombondrabo shari balango bokweli gudhulumu shari balakatu udhulumu nguhibo shari balaka jahiba yeti mwizi kamono wade uo ngabo wade gravu atela uo besho mundu netswambuzi honsingoni hebimbuzi yeto sibutamba inunja hiba iya hangu kabati mndu wapeu bwebande jubo nsibanyi atende mnafiki hauka mnafiki yeka kubalesha hahe shaye hanze shimro jina ofisidi fuwaye kajaparo kubali ukangu ofisidi kajaparo kubali ukangu tuwama fitina kajaparo kubali uka ye mwizi shaye todo haraya haizo lazima rike na darsi muhimu zenso zinu za humbe nulianize suifa zahe mara Mungu wakao swifihanizo ikakutu swifihaneze swifa zinu abo weti mda Mungu haukabu nganzo alama imma na wambwa mara Mungu hindi izo swifa na alama imma na wanu wambwa makafiri hindi izo swifa na alama imma na wanu wambwa wanafiki hindi ngawe shatonga abuge lazimu ze darsi zinu wakansiha nia za usoma wajivukishe hundunia ni kabla al-akhira bekare de ubangwe ni kiyama kabatsu silimu hiyo ya silimu hasilimu ya kufuru hakufuru ya kamnafiki ya mnafiki kabati changement bubangwe ni kiyama haina mrugutojo baithai hali ya hafa haina mrugutojo baithi wa hali ya hafa kaufu islamu wote baithai islamu kaufu kafiru baitha kafiri
kaufu mnafiki ubanishwa mnafiki. Izo deze habari bwa tukufu abwe yabo sire jabanu sibbenoi haki beshari jo yabore atake ware dezi ware tuhumla shawa jo yabo wera atake weri tuhumu waundalada walarambo wanafiki waloneze sifa mbii watozi kubali waloneze tabia mbii watozi kubalukangwa una tabia mbii na abandu gwazono jawo walo mabwizi no waharaukawo ti mabwizi walo wagangi no waharaukawo ti wagangi ukangwa gangawo panema na mgangi mrugango doviraye lazima lizaho wanadamu hanzi yazitoza haki mrufanya hazi hali halali shamdukado ganga wanadamu mdukado pirate wanadamu mdukado dhulumu wanadamu yotinzia ni mduge na shahahe ransize mwenye shahahe shautijehu mganga utijehu mdhulumu utijehu mmenye shahahe halafu wanazigangi wao bora unazi alama zoka wagangi wakazonka alizukari wota gangi na bongo agangao na bongo adhulumu panema na ya mgangi pirati empirati dema pirati imama na ya mgangi mbosi wezi haina mrajumwa na hindwe twenda ya mbohe ya makri hana zilala una nazifalasik leo tsono mgangi ya kauchuza mvinyo mvinyo kane kaosha mvinyo arala malala ya uleza hama mvinyo kaba numgangiye karu leza wandu reka mvinyo reka yotsi mvinyo re madaba re lesana maka rezikawo rezenchupa na riya inji ngudo kansieti ya vokali jawu arandu wa mparo we shukuria we jozadeni bawa unru kabuli hasibabu mle mgangi kana kabuli wallahi shemgangi yalona kabuli iqur'ani yamba wama du'aul kafirina illa fi dalal zedu wazahe makafiri beshwa wawombo shazo henda no pepo abungedu wa ya mgangi ila ketu kubaliwa wala yoti hajojo doto wa publicito kaya nga mono wanrungu ajo wewe malala unga wena kabuli engeti ndami zoka zangba hakabo ngo jirendo mngubo mgangi bonchupa bwana zikao bwana wana zifalasik abugena muone we sandrabo haukari wabambaza riwatoo harma maidani riwatoo harma zerezori watu wazenguo shaba kinkalizi hapo walona nkalizi watu aniwesa wazo yodoyo haini sango atingo hanza uonehe nabo yakakwa nalamba hindu kakwa jaganga wale wezemaliza ho wazazi wale wezemaliza he matima wado waganga no watemma jini no wangamiza abwe yabo leonga rijokome ambabize sifaza he mara Mungu narangaleza haturangu ngeri jedangalaza wanrandra jina basi hisi lazima ritundeza hatu ikaba nsi kweli si mara Mungu wa kweli na ritoji marangu min husni islamil mar'i mengoni moka hutimu usilamu waho kona utimu hatoretse za tuhusu wangaleza uhusu na rangale mbabe ya hatu na rijikomeri na rijisingi rangu yeba nsima ra Mungu au siti mara Mungu yeba nsima islamu au siti islamu yeba nkweli ramina ukarjamini siti wa tauhidi au siti wa tauhidi engeri jirudanga lezaho wanra jina kayo Qur'ani ne ya hamba shawo tsindami abge yabo
rangura ndisosomesa zidarsi zinu vadhihiri wanafiki wenji watojibiwa watulwa zenguo nyinde mwajitsuwa zenguo haukakara japorovu mwa mruvanu shanyinde mwaka uja mji jumbuze wengeva ngutsori vumbuwa yamba katsu vumbando itondo kazi izo nambo vanu yaninga wenizo wele wakaujwa ujivumbue nyezi mkaja parovu mwa saluli shese sifa bozambao esaluli yetso huja fundo yetso dodeya fundo yetso dotake mafundi eya mwamba nukata atake fundindo ye mwamba kati vumbwa mrundo shawo otso jija mnafiki yetso jajitsu wengu Moshiao zedarasangizo vize habo yaka wowo ono waje wajitsu wazenguo haukanga rivumbwa wa gangi ngarivumbu wao mabwizi ngarivumbu wao mapirati ono wakauja wame ukavandasi alhamdulillah bo atsojija alhamdulillah bo atsuruma mundu shawa tsojija wao vanwe wagangi watakelwa vanundasi vanwe mabwizi yatakelwa ndasi vanwe marna mapirati ndasi vanwe wana abdamna nyunyi ndasi alhamdulillah wa tsojija halafu omwancha wa hao kwa tsujibiwa na yoti problem yatweka kwa jajibiwa mtsijibiwe baka mnaparojibwane kweli na mtsora nso gangi na mtsora nso wizi na mtsora nso pirate na mrensi ze maliza wanru mafanye hazi na mlibeze maliza wanru bamsa owijuso venuha arijavize mrule hajivize imrunde yajitsuwe nguo ake Qur'ani yokedo vumba wantu shayo hamba ze sifa eni mraji jwa heze sifa za hai mwanadamu yojula hendi namnambi yao mwanadamu kahinde ya sahihazi aungwa nzoende bahanu yeye huzi sendri na mwenzihe yawe endumdu akawutsa washuhandani ilandwa jorramwaye mru hindri ngujwe indri hariyo hambwa seve anzwe seve ya haho hauke seve ya haho dijo kauri fanyia detai yehemba ndongo wijuwao de seve haina mtu gane seve ya haho bahe seve ya he mara Mungu Yehowa amini ura Mungu wanwema na wangwa mara Mungu izo ndizo waundrihanani izo ende seve ya hawora Mungu wanwema na wangwa makafiri yonde seve ya hawo kafiri wo presente ukafiri wanuwa presente ura Mungu wanafiki ye seve ya hawo unafiki yonde mana rambano anafiki tamnyezi Mungu wavumba uharumwe Qur'an inna lilmuttaqina mafazan Mwenyezi Mungu de yahamba inna lilmuttaqina mafazan yimara Mungu wajofuzu maudu tsa kiyama do wajoka uganye ndona tsoka mndra Mungu kangwa za jafuzu kamndu za jafuzu na tsoka mndra Mungu ngamjo hishaze sifa himara Mungu kanga mwenzo mwengari nani tiyari kemara Mungu inde mjuwao inna lilmuttaqina mafazan adunga yabo baada ya vumba mara Mungu Mwenyezi Mungu uneseki nyume ya hema ra Mungu alkafiruna ni mana wangwa makafiri dabo warambuwe kweli wa iharaya mruka mbwa kafiri
rawe jarambuwe kweli wajwa ukamtumeye wa kweli ye Qur'ani nu kweli baada bo wiharaye so kweli shansu huja ilonlo kafiri ye kaka kafiri raye jelewa ya desido kangu jo ukatsuhuja zahem tume hajawe areleza ngabo waja wa amini ngabo wa haraya no welewa wa amini welewa wa kufuru welewa demana koma udu kabanaka ukabobira wede wakaujidesida ukafiri wede wasinya kontra ya ukafiri bo kafiri abukasi pala penu udamba angu tamba mi kafiri kausinya kontra abuwe kafiri kausinye kontra ya imani abuwe mnra Mungu kausinye kontra ya unafiki abuwe jinafiki bajizirogozi zijoka nyangu shawandu atwanza welewe kwa atwanza welewe clairement kabati tafsiri ojuma yabo shaka mtuhanza mzweye yazendrabo mzweye magui mzweye wizi mzweye odhalimu kamjamba mrensi shalazima mtsula zengu weyambwa dhalimu wa dhulumu haukangu nyonyo no dhulumu oyangwa mwadilifu boya adiliye mwadilifu ndo dewe hensi ena haki o plasini hayo haina mwenye haki yehu ihunda uadilifu sha dhalimu hii ni mwenye haki yeto mboha manarata wako mariti na bari dhulumi wao ratu paro na mru yaja yarifanyila uadilifu na mwambe manarata wako marindi udhalimu risampanywa hau dhalimu haukani ya haba la yende le dhalimu na hunu amba 100% musulman njaporeshe sila mudhalimu njaporeshe sila mubwizi njaporeshe sila mushamagui njaporeshe sila mumgangi shamada mamkomoriye mkaidi kasiraba sima kafiri hata yuvala ya nzawane juzinga mranzi havo kaya weye hazaho tokafirisha nguno tubie nguno tubebe ya kafirisha Mwenyezi Mungu innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan bangabo makafiri ya kweli yastawi vanungabo makafiri ya kweli yastawi ya tuliliandro yani yatona dut innal ladhina wanrikao yakfuruna billahi wa kufuru Mwenyezi Mungu hana wa Mwenyezi Mungu wa rusulihi ne mitume hahe ويريدون وانزاو أن يفرقوا بين الله ورسله وفرق Mwenyezi Mungu ne mitume ya hahe wadamba ramini woi karjamini woi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ngwambao nu'minu ببعض ngari aminai nusu ونكفر ببعض لكفر نص ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أريونزي واجب لا ويدونج Mwenyezi Mungu awe hanse plasia hao ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina aboketi lokawa kufuru shari wanda la adhabu ya wabungua warmuslimu wahatu mruye kufuru mtume mzima abwe sanga we kafiri weto kufuru mtume mzima wanuwairezi we mahudino anaswara
beshwa wamba waamini Musa ne mitume atende shahotso kufuru Sayyidina Muhammad awesa kufuru mitume pia. Haina mru ya kufuru mtume mzima awa kufuru mitume pia hesange kafiri. Haina mru ya kufuru shiyo zima harmwezi yoza Mwenyezi Mungu awesange kafiri. Amia mwamini ye Qur'ani shansu amine Taurati na Injili we kafiri. Minga mwamini Sayyidina Muhammad shansu amine Isa na Musa we kafiri. Haukai mitume windu izima yelinyiyo nzima sajza sharia deza kaudo farikishiana abge mahudi no anaswara no wanruwa duna ya mwisoyinu wa kufuru Sayyidina Muhammad awesango wa makafir. Usikwasu manazali amba ukaya Isa ilo katoliki awesa rende hakafiri. Haukai Isa yeti katoliki sha Isa ye mtume yabungu jorla subutambe Muhammad ye katoliki. Haukai Isa mwananyawa Muhammad nasuma na zamba alisa ilo katoliki. Suma nigena ya tsuhamba mirongo ya kikafiri na wandu gwatse hao harudaka za Mwenyezi Mungu ndaboka yende ya mwamba yebe yende ya msaida uwizi amuga wakafiri watenda uo abugena mtokanele kufarilanyu hilo mdovira mwelitosa nga mtoso kafiri banunsujo mkomori imana ko yonzi roho yemo ya kikafiri hoso ni mkomori yonziro nsujo zabarindini hani yeho na nziro kanza yeshe ukafiri na balanga ngewo kafiri juu na balanga fanyeza kikafiri shamra tsambe ye kafiri katso fanyo silamu shaye silamu si 100% musulman ritsangwa sizi silamu na balaka tufanya wo silamu bana balaka tujwa wo silamu shami silamu bayo jisa bweseba ndo ujisa wo silamu ujisa shau kafiru risa beshwangi ungufanyo za kikafiri chamndo atsambe ye kafiri widziyo risa beshwa hebi shau tsambe ye mwizi tsamba ye ti mwizi na bala hebi inu kabila nziro manaba wanide yawo dabona jana watu wazengu haukaminde na subuti na jana amba ukatija utija ubakomor besho nsunda mruyani ngaruya ngabwajo remano obolesa wasilamu kodo remano obolesa ngoko isilamu au ngokutuke silamu chakuna ujo kambidi isilamu na mbidi kafiri la kabajaha isilamu yembidi kafiri la vaha kafiri adurati vaha isilamu adurati kafiri agosh shamdo kaju kambidi isilamu na mbidi kafiri uoko jahe ya bakomor siye ni renda si 100% musulman nyina ndrabu bakomor kamno jahamba nyizi silamu no kamtuensho silamu kamtufanyeza kiislamu wonwarende ngamfanyoza kikafiri chamtsambanye makafiri amba Mwenyezi Mungu shatsilami akansuje moya kikafiri yotsi joyunda ndavi yakavumba mara mungude yawumba wando wanrao wanwo kwaniri ngabwana zina afikitsa wanu abuge yabo hawandisa ze sifa za hemara Mungu mdono te hanzima na mdono te baba ngasishioni panwari somao mrenso anazina afiki wajo yabo weja wenya umnyanya baimrujonya yabo ngujwa bakwayo haizo jena mnari kumwambiani ndukende mahala batina address ganye dakoro emru ya roho hahe azuba bonze ngwendonda
abu lazima kena address ijo mwasilisho malaendao ngwanzo ende hazini nganzo address ngwanzo endo lapitali ngwanzo address ijo mwasilisho lapitali ngwanzo yala ule mwanzani wahe ngwanzo address ngwanzo endo marsha udukani ngwanzo address haina mraro hoda honi hangudungo address kanyi dakoro kamsi dakoro ndukaro habatina address nani ya habatina address yabo ngodo ya tabi honzi yani haizo lazima mndo akena address suwango ihifadhiha moyo aungo yanziho harumu ambafei au iteo harumu GPS winike GPS yoto jobaliyato vanuwa wamba ngwanzo wende cha lazima ukena address haizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warilo dunia rilodo akhira harinike addressi yoenda mbevoni harinike addressi yoenda mroni abo Mungu kajarise ziya gamwelewa watukufu shando wajo darasani Mwenyezi Mungu harinike addressi ya mbevoni ejo kahanzende mbevoni Mwenyezi Mungu harinike addressi ya mroni ejo kahanzende mroni bano mro nguona maamboshe wesa wajamboshe rangu duniani di makafiri no anafiki waundo wajamboshe mroni rangu duniani ema dhalimu ema bwizi ema wagangi ema pirati ema fundi mabwizi wala wesa wajamboshe mroni shemmara mgundo wajamboshe mbeboni mara Mungu do wajambo shembevoni Tume sallallahu alayhi wa sallama habala adresi mbili hohuja haukaba ngasi harma jumba la mitihani ya adrese nzima ngendo aduratenda mbevoni ya adrese nzima ngendo agoshi wenda mroni mraja tsungwe nzima yabo yanzo ende mbevoni al-imanu billahi dumruja yamini Mwenyezi Mungu imranzo ende mbevoni al-islamu dumruja kisilamu imranzo ende mbevoni at-tauhid najake mruwa tauhid yatike mushrik imranzo ende mbevoni yake mruwa sibuzi wa kweli yake mruwa ikhlasi yake mrumra Mungu awesa jambo shembevoni Nziya yoenda mbevoni uramu Mungu nziya yoenda mbevoni usilamu na imani na akhlaqu njema yonde nziya yoenda mbevoni yohamba siratan mustaqiman ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim yonde nziya yoenda mbevoni yadungwa ne mitume yadungwa neema mbakweli yadungwa neema shahidi wafaha sababu dedi nini wote nusuru yadungwa neema wali wa Mwenyezi Mungu ibadullahi salihina inga mjori wadunge au kamtuhuja ingo joke mra Mungu au kutuhuja awede joka uoneka Inzi ya yoenda mbevoni ndiyo wanza udunge ika kutwanzende mbevoni ngabo nzi ya yenda kinyume yamba wo kafiri haina mru ya dunga ukafiri haina mru ya dungo udhalimu haina mru ya dungo unafiki haina mru ya dunga maasi abo yonde nziya yoenda mroni eka haidunga atahafu abungu tojoenda mroni direct ya dunga yoenda mbevoni kahafu isilamu wa kweli mra Mungu abungu tojoenda mbevoni yabunga mwanzo tafsiro juma yabo kabano ya mboshimanda hunu abuge yabo enzi ya yoenda mroni idungwa neema kafiri no wana zinafiki
enzia yuenda mbevoni idungane mara Mungu wa kweli rijoka hona ze sifa zao abaha nzima hanzima leza sifa za he mara Mungu narijo handisa ze aya za handaniza suratul Baqara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زو آيان سانو زهنداني za سورة البقرة ngarijohu nda sifa sita ndadaru yabo hawanisaze sifa zahe mara Mwenyezi Mungu haina mrujo sifiha neze sifa sita zinu hawandisa wamrumra Mungu randise hali yu auritandisi ganye tiyari kamti tiyari risomao neze sifa zahe mara Mungu kangwa nzo wadunge kakutwa nzo wadunge utawe kakutwa nzembe botawa alif lam mim zo harufu ndaru wa harmazi harufu za hii lugha ya Kiarabu kawe harufu ya ndani si hamba alifun ya harufu ya pili si hamba baun ya harufu ya raru taun faun jimun haun ani zonzo harufu za hii lugha ya Kiarabu hate harufu ya mwiso yaun kasina harufu 28 uhonre 29 kaye hamza ngevumbula wiyo che siukana harufu 29 za hii alfabe ya Kiarabu kawo baadhi za sura zandisa hizi harufu hizo alif lam mim. Sura sita sura ndadaru zandisa he alif lam mim. Baadhi za sura ngabo yandisa alif lam mim sad alif lam mim sad. Baadhi za sura ngabo yandisa alif lam ra alif lam ra. Sasa harufu nguguri someso ya alfabe Allah ngabo sura yandisa alif lam mim ra. Allahu akbar. Namjeshioni ba Mwenyezi Mungu risomesoze harufu za Kiarabu komorire ndo soma mbamsatu alifu be te the jimu he he dali dhalire zesin ani mbamsatu rato kado somwa jawu shaze harufu za Kiarabu ngizone ze musammayati za hazo na mjemsome hali ze harufu zisomao ba Mungu ngurisomeso na mjeshioni mngari somese wende fundi waholle mengunu Allah ngude yakarisomesa yerika jindri hasomese mitume bawe mitume jeri somesa Allah alif lam mim ra. Ngojonda sura yandise ta sin mim ta sin mim. Gojonda sura yandise kaf ha ya ain sad. Abuka so haruma ze harufu mgongo nisome so alfabe
gojonda sura yani se ha ani ha mim ain sin qaf ngabo ya harufu ndaru ngabo ya harufu nne ngabo ya harufu nsanu gojonda ya harufu nzima au harufu mbili ha mim gojonda harufu nzima qaf nun صاد يوني نمني قرآنية كانت إذن ألف لام ميم وسورة البقرة يو آية ألف لام ميم آية دي آية هنداني هرما آية مجانا ميلنا من ومناننا نردارو يي آية يهنداني سورة البقرة ألف لام ميم حرفون رارو آية يبيل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني آية يبيل بدروني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني آية يبيل يا سورة البقرة افصل آية ويني ذلك الكتاب يشيوشينو ذلك الكتاب يقرأنين يشيوشين راشب هرينمنين ذلك الكتاب يشيوشين يقرأنين لا ريب فيه مراتي تشاكا كيتي نمباشا كيتوكا يونس القرآني يوتي يوتي يشاكا baketi na shaka je yinu ya Mwenyezi Mungu de ya janiyo haina mrulo na shaka ukai Qur'ani nuti ya Mwenyezi Mungu ilo kafiri haina mru ya hanoke Qur'ani nuti ya Mungu ke jala wanana Mungu ilo kafiri wende hangwa kafiri hamande makafiri wakamaka waharauka mtume yeti mtume waharauke Qur'ani ti Qur'ani yo asatirul awwalina izo hala halele ya majangala bu Muhammadi Qur'anu yunruna idhan yunde makufari ya handani don ruwaga bile Qur'anu kaya asatirul awwalin maana asatirul awwalina aride za hala halele za hoatende Muhammadi hadoja yengeleli wazo ni makuhani ni wagangi hajirende mtume arajirende mtume hajemvante mtume yaunde yamba umakafiri haqqan yaunde makolea makafiri yala washaka imru ate Qur'ani shaka kafiri imru ambe Qur'ani insi ya Allah ilo kafiri imru ya hara ya Muhammad kafiri imru stahziine Qur'ani kafiri yamrustahzi'ina mtume kafiri hauke Qur'ani kenan sabuhu watsabuhu wenando watsabuhu na Mungu au watsabuhu na mtume au watsabuhu na Qur'an hamando wa Qur'an wa makomori ababu watsabuhu watembelawe Qur'an harimarengo ya ada na mila ngasomwao Qur'ani kalla ke jakiri marengo ya ada na mila do somwa Qur'ani Qur'ani ke jaja decoration ido valide dini za batwala na mtawe bu maulamau alati marengo ya usomo wa Qur'ani yalati marengo ya ufanywa mawaidha shala marengo ya shindi wansi shema ulama usui watia baani watia magoba wemingo adafiyo ya ada wemingo adafiyo lebatani wemingo adafiyo riba wanadamu wanakomri watodo arna kewa maulama usui wahimi wazimilia sisi ndoko kariti sinao karina ushajanyi shabatani karina himilia batani sisi rimilie haqqan jokauringarana ringarie etu jokaringaria na mkeiho lana a'maluna ngasineza hatu walakum a'malukum gangineza hanyu la hujjata bainana wa bainakum
karsina mba hoja baina tuna nyindi nganyina zanyunga sina za hatu mane maulama usui wanzo warengedi ni ya Mwenyezi Mungu wadoitembelea zabarindi wadoenda harma mimbari za ada na mila we jihada ukango afanywa mawaidha kalla na singari watorea okaya kwati na rogoza hao wendi huenda wado simizi zo dhalimu zemaliza hoa na zeli wahanzi eto ya haki nema pirati yani ngwajo huzisho nchunku na wakema doktora watikema doktora yani kwati na haki tengwelada na mila yema waidha yada na mila shindi once na mwana nsize shindi once chambaye tambwe chamtido fanya decoration tengwelada na Qur'anilo landahu boma ulama usui boma doktora ya mwatsuso mahindu wajodo ni pankeleo shanga ni wambio lakum dinukum waliyadin Mwenyezi Mungu amba mtume ambe risanga sine ya hatu edini rijitosho walakum nganyine ya hanyu wahea adangwa wone dini ya hao ngasine dini ya hatu mana wanzo mdage adana mila mwitsanganye no silamu zabarindi buma ulama usui garwaso suala wendo we hutubo harmwe marengo ya hea adana mila majilisi ya adana mila karsisi nao na karina paroka ndao bawa wanga mizedi ni ya Mwenyezi Mungu ngamjoli bazemali zahema Islamu wa Saudi wamsomesa ni mje mdafie dini mwajamwe mila ya adana mila ngamjozi libentunku ya ulama asui bamsomo mje mdafie dini chaka mjaja mdafie adana mila watu wala usoma adana mila aina nduga una ada ngo una ada sha sile namna hiyo yabo silamu kwa sina ndrongoyo leo ngo jozidi hwamba shakaritu wa nafasi dhalika alkitabu yashiyoshinwe Qur'aninu la raiba fihi niyoti ya utashaka natiti Qur'aninu shaka hendi tanzilu min rabbil alamin inisisi wanenfo miwaeza umbazonsi pi inisisa Allah kitabullahi shinde shiyo shamnyezi Mungu kitabullahi shinde shiyo shamnyezi Mungu shatin shinsi sha Muhammad shinsi sha mundu tisha hangu tisha haho Mwenyezi Mungu neema shahe Qur'ani kitab Allahi Mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya ngani musiyoni ndrongo mbilibo mroho banu ngamroho banu ngani musiyoni ndrongo mbili bahun karijajari baki ngani musiyoni kitab Allahi deshiyo shamnyezi Mungu wa sunnati no mwendo wa hangu ndongo mbili basi ima ulama usu ingwa afanyao wajarenge Qur'ani ya Mwenyezi Mungu nezere hadithi za mtume ngwa falsafiyeo wafanyo falsafa ngwa tsingozi badili wazulunti bena bahasha za riba bali ngwa jodoni kwa zebahasha watilo haruma zebahasha inde ya he mafundi malantibe mala riba kari jawaba nafasi mpaka wajo harimwe siratan mustaqiman wa roho harimwe maghlubi alaihim waladhalin bado kwasilokum rasomo shiarabu mrujo soma shiarabu apotea mrujo soma shizungu hongoha banga wazungu abawa hongoha ngabo wasoma shiarabu wangamia Samiriyu alelwa ni Jibrilu no haka kafiri Musa alelwa ni Firauna no haka mtume yuanga jima ya mndu abuga sisi kana ukubalo mvava kaunu wasilamu wa Mwenyezi Mungu do tembelewa
mrugu kwe silamu yadunge durati yaho silamu au mrugu ko kafiri au ngwendo yadunge dini nzao kamchaporesha mru Yahudi yadwambe Yahudi yarudi ya kisilamu kamchaporesha mnaswara yamba yisilamu mnaswara yisilamu kamchaporesha Shia yamba yisilamu Shia haina mru yadunga dinatwe edunga emana mru adana milanzo yamba yisilamu indi nabo isange ina dini basi unafiki wanzo ado profite adaya hao na muweje wamba uwe profito silamu dhalika alkitabu eshiyoshinu la raiba fihi hobu eshiyo na ritowe shaka shinshamu shinshamgwe Qur'an yende imani ya hatu ni juamba shinsishamu ye kafiri eshiyo shinshika ujaza barindi hudan shijeshongowe shike adresi wadunge lilmuttaqina maramungu inde adresi ya he maramungu ya Qur'ani yanzo ajende mbeboni maudu na dunge Qur'ani yanzo ajende mbeboni maudu na jadunge Qur'ani yadunge ne sunna ya mtume yonde adresi yoenda mbeboni qala Allah mnyezi Mungu hamba qala rasulullah mtume hamba ndio wa ilibahi wadunga abokarsina hajanao kamungu harambia uwe hamba sibuzi kamtuma harambia uwe hamba sibuzi wabakabu mnyanya shejo jarambe za Mungu ngarijo humdunga ejo jarambe za mtume ngarijo humdunga shejo nyamnyanya ngarijo humse kwa hina hudal lilmuttaqina Qur'ani ni kaujayongo we maramungu kajamba lilmu'minina na we maramungu wa amini kajamba lilmuslimina mrujo kisilamu no hakakari Mungu mrujo hamini hakakari Mungu shika wasile daraja ya ura Mungu abo hisahu valido silamu uvalide iman shikawo kufanya confirmation shikawo valide ye imanino silamu ura Mwenyezi Mungu ngamdunga o au kamsudunga mrujo hamini zandabu mrujo silimu zandabu amado wa Komora wa amini zandabu wa silimu zandabu shedini yao ada na mila utsolano zina no hunya utsolano zina no hunya no hufa dini yotoka zambenro banu ummatal mahombe elehenso hole wakati yali swali ya ziye mahombe amba na mdoya paha amani wa okomorambe dinisi haukabala hulaila dini edinisi wa edinili milwani hatar alinkara hajazi ye dini yohula shala kajazi yo silamu watsuka idhan Qur'ani inde adresi yahe mara Mwenyezi Mungu nujojadungu Qur'ani ngujongoha nujojadungu mtume ngujongoha ilimonoka wa Komori kwa na ujoka wongo hofu hauka kwa jadunge Qur'ani kwa jadunga ze hadithi za mtume shawadungwe kitabu koko wadungwe wajadna abaana kadha zihada zindi sozunda banu kale zifanyao osirafi unundu oraundama na arifanyao abugabo yalama yokawa Komori rakwa tizisilamu za kweli wa zisilamu za ndrabo rakwa jaamini za kweli wa amini za ndrabo eli wakomori wako ari Mungu haina Mungu ya hamba wako azifanya kari wambokenya adaiyo haramu ohambe haramu ndawe abwe adaiyo ketso silamuni ashangiyo ada wangamifu sharifanyao besha yo wangamifu aderi kishowana na wariki
yada malene na risa malene yada pwabwa abumbwa hibenze pwabwa wejo somuri na uhise gojo hurabishela handuzo na lihurabihe gojo tsemru msheno wana na waezao butifanye yada ari ondo amba uzisilamu zilonda emano wana kudume waheyo harmwe marengo yala wenyo mnyanya wekaza Mwenyezi Mungu na mtume ndaboto hujaza barindi wajanikaze dalileza hao usilamu wako melanjwana ada na mila mbali usilamu mbali uyahudi mbali usilamu mbali unaswara mbali usilamu mbali heze dini za tambala duniani zendo kinyume no silamu ya Mungu hambo usilamu nabo enuti silamu yadungeza Mungu etu silamu ذلك الكتاب يشيوشين لا ريب فيه كشتين شاكا هدى للمتقين shika ujashongoze mara Mungu ingani tiyari mke mara Mungu au kamti tiyari isifa ya handani ya he mara Mungu ndeyi ramba sifa sita banu isifa ya handani ya he mara Mungu ndeyi na mnote alladhina yu'minuna bil ghaib mara Mwenyezi Mungu doanrua aminoi zilo ghaibuni doa aminoi zari bandalia doa aminoi zoto uona yunde maana ya al-ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib doanrua aminoi zilo ghaibuni haina zilo ghaibuni ye Qur'ani ya rambi yazo mtume ya ribenuli yazo ngari aminio na ihondo mahle imani itawao do amine zilo ghaibuni haina mru ya tashakane zilo ghaibuni abura kaja amini mamu amini Mwenyezi Mungu shansu amine malaika we kafiri hakonsu yawona atamguka ritsumona mamu amine malaika shemmitumenu na nrabu we kafiri mamu amine mitume shishi Qur'ani zinu ndrabo we kafiri lazimu amini izavumbulwa ne Qur'an waamini Mwenyezi Mungu waamine malaika waamine mitume waamine zio waamine swa kiyama waamine kawane kudra kaya haina zijiro harmo hayatiunu nga zijiroho hanza Mungu shatido hanza mwanadamu haizo iyo nde sifa ya handania he mara Mungu wa amino izo watouona haukezo riwonao kabatutsa wa imani mwelewa izo wonao kabatsi imani yonde maana Mwenyezi Mungu amba ukaya fala uqsimu ngamlavo bima tubsiruna ngamlavo hizo mmonao wa mala tubsiruna nani hizo mtouona idhan hizo ritouona nde imani yemu amini au raha kamu aminio kamtu amine zilo ghaibuni zinji kama mtwakia ama yo ghaibu rake jaja ngo amini kangu amine mtwakia mabonga wena imani kau hane mtwakia mawe kafiri kangu amine malaika ngo yo imani kau kufure malaika we kafiri kau aminu kanga bo mrona mbebo yo imani kau hanoka kabati mndo kabati mbebo woka we kafiri ganzo zilo ghaibuni pia uziamini de nizam rongolwa ni Mwenyezi Mungu na mtume alladhina yu'minuna bil ghaib na mdono wote ukaisifa ya ndani ya hema la Mungu do wa aminu zilo ghaibuni vatsina mbashaka yenda ambawe imani al-imanu billahi mru amini Mwenyezi Mungu wa malaikatihi riamine malaika ya hahe wa kutubihi riamine ziyo za Mwenyezi Mungu pia wa rusulihi riamine mitume ya Mwenyezi Mungu pia wal yawmil akhir riamine numjo wa henso qiyama wa bil qadari khairihi wa sharrihi riamine qadar
reheza kheri neza shari yonde ambao imani yawe kara amine nswakiyama ngari amino mrone mbebo ngari amino hisabu ngari amino mizani ngari amino sirata abugabwe lazima ujandaliye ne imani yaho ikamilihe witakidiho rohoni haho haina mbandogo Mwenyezi Mungu na mtume wayamba ilo ghaibuni natu iwona tiyamini haukai ya zamba Mwenyezi Mungu nganaamini Mwenyezi Mungu kanga bozilo ghaibuni handani Mungu nge ghaibuni karitsu mwene nogari mwaminiyo yadi namna ya imani ngamdungao lolo fundo la handani haina mndu amino zilo ghaibuni wa muumini wa kweli yatona shaka. Sifa ya pili ya hema ya Mwenyezi Mungu wayuqimuna as-salata abari njao zitendane okay imaniyo ghaibu do amino moni haho uitakidi shabanga njao zitendane wayuqimuna as-salah Mwenyezi Mungu afarudisha swala nsanuza usiku haina saa vajoja swala yo swaliwa ujuhe unyongohe utawaze uiswali haranzishe ya dhuhuri haranzishie la asiri haranzishie maghrib haranzishe la isha haranzishe ya subuhi ze swala hizo zonsanu lazima mru amini Mwenyezi Mungu na mtume ya ziswali haina mru ya haraze swala nsanu hizo auzi sihonai yabo ye imani ya hizo ndabu abunge mara Mungu ngwa swalo swala nsanu haina usiku zelera za hayo yonde sifa ya pili mru amini Mwenyezi Mungu lazima swali ikakwelingo amini iswala inu ifarudisha mndu ya amini Islamu iya mndu muislamu ya amine swala abuge kama ono mndu harau swali katsu swalingu swala nayi iwoti muumini wa kweli wayuqimuna as-salah do wandu wa swaloze swala nsanu za usiku ikawoze swala hizo zonsanu kauzi swale hali Mungu ya hamba ngawe na ajiri za swala mengo mitanu haukensu mtume ala miraji hanzishwa swala mengo mitanu umma unufaruishwa swala mengo mitanu ngari swaloze nsanuri ni kwa ajiri za swala mengo mitanu ya salam bado umma unu uvuku ure haukaundo wa mwiso sibahisi faraka abuge Mungu akauranzisha mapumba ya amali nkuu swala nsanu swala hajiri za mengo mitanu ike swala yue kubali wange swali wa mara Mungu yeti mramngwe mrutu swali yeti mramungu yemrutu swali yemrutu swali ngena shakane imaniya kasena shakane imaniya awatu atojiwaya kati amini onatambilo kako murabaha wanruko atu swalihe mashuhudi kabati wakati wo swalihe hayasa hizo zisilamu kalla ndukajuza angaje ni mbili mengoni mwe hikima ya Mwenyezi Mungu mndukajwa angaje ni mbili yonde maana ko kuna ujoka mndwa ya danamila urudu ujoka Islamu separation ngoko Islamu ufanye za Kiislamu basi au ngoko mrada na mila wende wafanye ya dana mila chakujo tanganya ngwaje la babo ya defanywa kwa tuswali amwelewao ababo bwe dini yao ya haja swala kati na hajani abuge yabo ze swala hizo zonsanu dezo ne sawukaya ye imani kubaliwa sifa yararu lukaya Mwenyezi Mungu akausifu mara Mungu sifa yararu hamba ukaya
wa mimma razaqnahum yunfikun. Yusufa yara abongabo zaka abongabo sadaqat na mito minji wasilamu wayanzi. Haya ele funvu ilo wakomoraba ngo afanyao harmwe mimma razaqnahum yunfikun ilirone soka wakomorizi la sizislamu haukava hazemaliza ho wakomori za ho wanro yada na mila ngamonum mahala zindao twarabuni ukumbini lele mamani majosamindu watsinzo mbeza haramu watsinzo mbeza harusi majeleyo yondo mahala zemaliza ho wanro ada zendao na izopio silamu koja zamba ewe yode Qur'ani mratsi jojabu handisa mnyanya haukanga mono wa komorava haizitendwa za hawe ya dana mila nansi na ugangina masahiri shakuja parona zitendwa za Kiislamu mba dekorasi ababando mjoka hono kakwelo wa komorizi la Islamu hendi zemaliza hawo ngwazi safi hiyo harimwa ya dana mila ngazilwawo bonga na shitsolwani Mungu anaseranale zemaliza ho wana wa Komori abaha ngazilwawo bonga ngazendona wanombe ngamdigo hone mapake ya envelope yayo ngwadingo yatsanya jauno yatsohisa no watodzi hemwa no lanamo abo karutwambeza he swala watso swali au kamroada na milaka swali beshwa hanyama shaye mimma razaqnahum yunfikuna ito wa komori yani complete mahar muslim haukaze maliza wabanga mzono mahala zendao juziba kaheji wenji kwatina hajana heji ne heji yomgude yefarlisha denguzo ya tanwe ho silamu riyelemu habanu ngelazimo zaka no kabati mrufikirato we zaka aizo zisilamu ya yoma kufari haina mru ya jwa shinde ende heji ya tuhenda kafiri haina mru ya jwa shinda yani ya paswane zaka ya tuzi towa kafiri beshwa haswali kwa ya jambabu watu swali kwa tu swali kwa agenda heji kwa tu towe zaka yabwe sampuru samizulma ngiyonda chele risani wa parisa na mdemu ambe maulama usu iwaje watitawe baze nguzo za Kiislamu wanroa heada wazungua wazino na maji mwambe maulama usu iwadofanya shindi wansisha watsido tembele Qur'an watsido taha aya za Qur'ani wanze wateyada na mila wonre pulasi wetu yo harmosila mubakabati na nyina mwambe mzimani pare na mwambe mzimani pare wabiro wambe marengo ya lakabati tabu hendi choyo nravanu munru shonga marengo yobosi ya wizi tayiyo mimma razaqnahum yunfikun izo Mwenyezi Mungu ya ruzuki mara Mungu wozitowe hali Mungu ya hamba wozitowe hali Mungu ya hamba yanzawo ya lorawi je kozila zahahe shawa komoramba zinza hatu ngarendo razi fanyo sirafi ngarendo razi fanye yadana mila ngarendo razi hoa nana moyo wanaba wesaji honomo nganyiti ngamdunga wakamtsudunga tishuti mdunge wakomori kwatu amine ntwakiyama kawati mkomore hali ya lo ila amine ntwakiyama haukaye epliparia ho wakomori si mabwizi si wagangi karitso harmwedi ninro ndo amine ntwakiyama
wofanya ujandala nensa kiyam karitsu aminezi lo ghaibuni si wa komor na boramba sizi silamu karitsu swalindro no ramba sizi silamu karitsu towezaka karitsu enda heji karitsu tasadake hali ya lazimu zemalika zitsurumilo hali Mungu ya hamba ashandu gwendo heji wandu gwendo matembezi wababa wendo heji ngwato shahidu kaminja jaharumwa heji ya Kiislamu sijensa himba mba nitahe halfia ya dangano wababa ngwazamboyi minja kaujarumwa heji ya Kiislamu sikaujansa he halfia ya dangano beyo nde yani baki na wababa na wazazi wandu wawe shia waumbao wanao duwambi Mwenyezi Mungu na mrende mrutsi hindu ye mru yani rehanja na ngamilehun sujwa hundi hona kaujansa hendrin hende nguombwe mwana duwambi haukahenda sasa nyiha imajamhun renkomiyo haukakatsujwa hula kenda rendejo ngabo yamba mitsindo na hinwamo rahinwamo boyabe wamaka karidikiyo enivo yahe imani yahe zilo ghaibuni siwa komori karitsu amini zilo ghaibuni uwambongo aswali kwa atu aswalindro kwa ya jambo watu swali zemaliza hatu si uzirumie hali ranzao ndo ati tarumuze maliza hangu bazi na mjozi fanye yada wana watile watinwe wativaye wativambe nonde nafanye yada wosilamu koja zamba idhan wa mimma razaqnahum yunfikun imara Mungu kamwa waruzukia mapesa au waruzukia neema wohirumia henzi ya mgwajo karawi nondwa heada kwa turumie hali mgwajo karawi shangwa rumawe hali mgwajo hausi yote shitimdo ambe izokwela uti kweli aukezo rugozaje hansi والذين يؤمنون بما أنزل إليك دوانروا أمينوي قرآن إمارا Mungu وأمينوي قرآن hawajibu nne garaminwe Qur'ani hauhisoma garaminwe Qur'ani hautaharielewe garaminwe Qur'ani hauirumia garaminwe Qur'ani hauisomesa abo wakomori kwatsi yabo wakomori kwatsu amine Qur'ani haukawo hisoma harumwa decoration wo hisoma nwa hafa wo hinambula zijavuju wo hisoma hitima wadona mbwa zijavuza zirasi wo hisoma uwanwa hafa wo hisoma harumwe marengo ya hea dana mila abukatsu amine Qur'ani wala komori ukatsu mu Qur'an kwatsu tahe tafsiri he Qur'an kwatsu enda he Qur'an ukatsu mese Qur'ani ulinda tabumazo atumu aringo afasiro Qur'ani wakansi wadora konte zistuari aborendo angalia zisifa hizo wakomori kwatsu harimwizo wama unzila yu'minu alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa aminu Qur'ani wa aminu neziyo zatende Qur'ani yusifa ya tano isifa ya sita wa bil akhirati hum yuqinun wa aminu swakia mahawiya ndalia izo sifa sita haina mrundi honizo abu mramu du amine zilo ghaibuni du swali swalan sanu za usiku hali za lazimu
dutowesho mngu yaunike hali mngu alo radhi, du amine Qur'ani neziwe zatende ye Qur'ani ne mitume uaminine nomjo wa hensi huya qiyama nezijo kaujiri bubangwe ni qiyama bahiwanu ulaika ala hudan min rabbihim. Mwenyezi Mungu waremwe tampo ulaika wanu ala hudan min rabbihim, walando wamba ihdina sirata almustaqim. Mungu wajibu ala hudan min rabbihim, wanda wala watahamwa wongowe hesa wongowa wa ulaika humul muflihun, waundo wajoka henda mbewoni. Fikirongo tojoka ulala jawi hunda ila waundo wajoka henda mbewoni. Wa aminu zilo ghaibuni, dua swalo swalan sanu haina usiku wakati Mungu ya hamba, dua nroto wawesho Mungu ya waruzukie hali Mungu alo radhi, dua nro aminu Qur'ani neziyo za tende ne mitume, dua nro aminu nswa kiyama neziyo kaujire nswa kiyama ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ngamjoyi wa kamtujayi nyinde monao nyinde monao. Izo sifa zanzishwe maramu abonge yabo wanroa heya dana mila kwatsi na sifa nzima yabo awina mnambi kawa lijiwa mjunga una sifa nzima yabo kwatsu amini ezilo ghaibuna wanroa heya dana mila. Wanroa heya dana mila wo kwa swali, wanroa heya dana mila zimaliza wozitowa hausirafi, wozitowa fi sabili shaitani, wozitowa hali shaitania lo radhi shatide hali Mungu alo radhi. Wanroa heya dana mila kwa tuamine Qur'ani, wanroa heya dana mila kwa tuamine ziyo za tende Qur'ani, kwa tuamine mitume. Wanroa heya dana mila, wanroa heya dana mila kwa tuamine nswa kiyama. Esa mpursa mizulma giyonda bakomoro, esa mpursa mizulma giyonda noze sifa izozo sita wakomori kwa tinizo nenujoza mba hanywa no ezitendwa kwa tinizo kwa tina nzima yabo ezitendwa eza hewa jodo zamba hanywa. Soit pour son musulman c'est facile à dire, c'est facile à dire chezitendwa zemaliza hongo joka zirumanda ye Qur'ani ngojo isomandi ni uyelewe wirumie usomesi nunga mwene maulama uizo wafanyao marengo ya numti ya rensi imbariba inu na mwi wenda wekaze majunzo yako dume no vazaye majuna ya mpempempe. Alladhina amanu, wanruwa amini Mwenyezi Mungu imani ya kweli, yunfikuna fi sabilillah, zemalizao wozito harmwenzi ya Mwenyezi Mungu, zemalizao wozito harmwenzi ya Mwenyezi Mungu, zemalizao wozirumie hali Mungu alo radhi owa amini. Walladhina kafaru, amai makafiri na mwishe makafiri, yunfikuna fi sabili shaitan, fi sabili taghut. Walladhina kafaru, ye makafiri, yunfikuna amwalahum zemalizao fi sabili shaitani, fi sabili taghut. Wandoa hea dana mila ngwatowo zemalizao henzi ya shetani haukaya dana mila ilande metodoloji ya shetani ula shetani de ya pangi ya dana mila ila ya jari kisho wana wakomor na mndema ni parema ulama usu iwaji wajani keze dalileza hao. Walladhina kafaru yukatiluna fi sabili taghuti, makafiri wanambwana harmwe eza shetani woto wazimalizao henzia ya shetani ne ada na milada lenzia ya shetani ramwanza rakamjanza
ramwanza rakamjanza yaadana mila ila fi sabili taghuti, lanzo nzia za shetani, lanzo nzia za usirafi, zilanzo nzia za ukafiri, ila maghlubi alaihim wala dhalin. Leo kabati dekorasi abwa zisufa izo zo sita kabati mkomoruno nizo ejo ambaga nizo mrutsi ngo ambaye hanyoja cha Mwenyezi Mungu akavumbua abantu shazitendwa ndizo Mungu akavumbua abantu abwabo zisufa sita hizo hakwandisa eni yazelewa nasane yazidunge nzima hanzima yajo uhakikisha Mungu hahe ono yajo uhakikisha Mungu hahe okanguro Mungu ikakatinizo yabo ratsidoji latiza wakatukaye mnda Mungu awaji latiza wakatukaye 100% musulman bayo woti mambo shizo zitendwa Mungu yaone. Amma ye imakafiri za sifa zao kazi ani yoto toshokarambe wo makafiri beshe Qur'ani ngejodoro nesa halo mwendo wako henda wanafiki babungu ahibenze lazime Qur'ani rivenulie za sifa zao rijojo shinda rambuwe emnafiki ndamwebe kafiri ndalibi mramungu ndamwebe abuge yabo ze sifa sita razonesa yabo owakomori ikamrendo wotunda kwatsi nizo kabati nzima yabo hata zangwa jodo amba umwambo nodai sha ezitendwa mndungu onokaya kwatso harima ezitendwa zahemara Mwenyezi Mungu eridiriki au rakarijadiriki. Ngujori ni katawfiki ya huendelea neze darsi zinu za humbe nulani ze sifa za hemara Mungu ejoka hanza wadunge abo ejoenda kinyume nizonde hangwa kafiri. Inna alladhina kafaru ya makafiri sawaun alaihim ngizo sawa uhawajuyu aandhartahum rekau wapo abaya wamba ukana mro na mrema tungu ya Mungu am lam tundhir au kuja wapo abaya rekau wapo abaya reka kuja wapo abaya rekau wavertise reka kuja wavertise ekau wamba ukana mre Mungu rekau wamba ukana mro sawa hum la yu'minuna wakwana amini haukawo kafiri wa maskusudi hum la yu'minuna kwa nau amini ye makafiri kwa naparo kubali wa amini owanroa heya dana mila kwa naparo amini owanroa heya dana mila kwa naparo kama isilamu kwa naparo kubalo silamu hazitendwa za hewa maisilamu hema hanzu nema kiemba woma isilamu hema hanzu neze kofia nema kiemba ne decoration sho silamu wazitendwa tido wa Komori tiparoza mbaba tihalebanu haina dini wa Komori haina dini ngojo yunda no wa Komori bado silamu de dini to Komori o silamu do to Komori hazitendwa shaze dini pia bizo Komori ngabo Yahudi ngabo Nasara ngabo Majusi ngabo Budisti ngabo Swabiina ngabo Gangi ngabo Masahiri ngabo adana milanasi ani zadini pia ngizo Komori badi wo silamu do tsiyo nganye dakoro kamtsi dakoro nganye dakoro ka nsutamrujo damba ngan kafirisho no yukafirisho Mungu batsido ni tembele be yakafirisha Mungu yakafirisha Mungu narjo henda na ukaze darsiyo yabo hata jirenge switi risherehinro eze sifaza hemara Mungu risherehinro ze sifaza hema kafiri risherehinro eze sifaza wanafiki rijo parise iplase mkomori yaliyo no ila washako kam komori yemnafiki haukahamba hamini no kajamini
hamba ye silamu no ye silamu, hamba ye kafiri no ye kafiri. Izo ndize habari rijo zisomesa abantu, wajo kanza waamini wajo haamini, watojo kanza waamini wajo jiduburia. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرجوه إليا نزدرسي زوزسمنيزي جو إن شاء الله تعالى غارهن سينامويو ريها ككشي إيماني ريها ككشي وسلامو ريها ككشي توحيدي ريتاويو كافرين منافيكي ريتاويو أنروهي لنا ميلا غاربوينيش رشا سمانا زالي نو أنروهاهي غاربوينيش رشا هو أنروهي لنا ميلا ni madhalimu wapoenesha rashahi maulama usui ono karwele yada kabati tabu na abo wanawahe komori wangamia kabati maisha kabati maendeleo tsidi dunia ani bari ngwalo riba ila de riba de yawa balilia. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أبو قرجوه ننتنا إن شاء الله.